Reka turebe barazamuka bihuta Peri ariko aragoka neza cyane Youssou Diagne. Umupira barazamuka bariyo barawutwara Kitogo bacamo babiri batatu Kitogo bane imbere y'izo Small. Attention, penalty yayitanze. Asmani baramutego yaramaza gucenga umuzamu Dorfe wa Peri araza murahira twinikaga aramuraha mutereka hasi. Asmani yamutanze umupira umusifuzi Rurisa Patience ati ni penalty ya Rayon, penalty peno nabwishidikanywaho nuwaba wize gusifura uyu munsi yaba ayibibona ko ari penalty ni karita y'umuhondo k'umuzamu Dorfe. Abadefenseri Tony Kitogo International Maestro umwana w'umuhanga afasha abakinnyi ba abengumwe acengwa kabiri acengwa gatatu aracomoka arirukanka barasunika yanga kugwa acomeka umupira mwiza cyane kuri Asmani Ndikumana wirukanka agaherekeza mu izamu. Adolphe aravuga ati n'ubundi nta badefenseri mfite ngomba kwirwanaho ararashe kubita umuntu hasi. Karita y'umuhondo na penalty ngo rero igisigaye na Bedi kuba yashyira mu izamu kabisa. Penalty ya Rayon abantu bafashe amatelefone yabo kugira ngo barebe ibigiye kuvamo ahangaha umupira awufata mu maboko uwo bita Bigirimana Abedi ku munota wa 42. uyu mwana Abedi Bigirimana avuka mu Kajaga ni Bujumbura mu nzira ijya ku mupaka wa Gatumba hariya ku mazi y'ikiyaga cy'Itanganyika. Attention, reka turebe ikufra penalty nako ikipe Ndikumana niwe ugiye kwitera penalty bayihaye Asmani. Nibyo penalty Asmani bakoreye ikosa n'ugiye gutera ipeno. Penalty ya Rayon umusifuzi aravuga ati muretse gakeyo. Attention arifora Ndikumana Asmani bamwita Golden bati watera noneho reka turebe terekamo aguruta Rayon bacana amatoroshi. Asmani Ndikumana namba 17 mugongoni numero 17 namba 17 aritonda ritakuma akaguru k'iburyo arafora ararekera atera umuzamu yarahagaze umuzamu yagiye agwe uvati Rayon kimwe Asmani Ndikumana kimwe. Finale ya Priska kabisa. Penalty nziza cyane zimwe z'Iburayi kuri uyu munota wa 44 Rayon Sport kimwe apera ubusa. Umupira kwa Kitoga n'ubundi aragapasa n'ubundi kwa Asmani mu ruhande rw'ibumoso nagura arenga. Reka tureba Asmani Ndikumana. Asmani aracyacenga Asmani Ndikumana Garden aracyafite mu ruhande rw'ibumoso araguciko ariko umusifuzi atokuye hanze. yarangiye bashize iminota 3 y'inyongera dakika 3 za nyongeza. Rayon Stade bayitigisa ewa na hatari na kwambia bati Rayon Stade kabisa ititira hanga itigita
ubyinitse attention imbere y'izo terekamo Sheikh Djibril atarafata umupira ku ruhande rw'ibumoso Ganijuru Sinzo yari yagiye ararangara amuzamura na cross y'agatangaza uwo bita Chimanga ntiyabashe kumenya ko William Togwimera amagaze inyuma William Togwimera asimbuka ikoze igico Olivier ahagaze imbere y'imitwe y'intoki ariko biranga umimini ya langoni ndani APR yishyura ku munota wa gatandatu nyine Rugangura bituma match yongera kuba mbisi. Match irongera mbisi byanze bikunze. Olivier n'ubu muzamu wari aracishima mu mutwe afashe fire ari kureba mu bica akavuga ati ibi bintu ni ibiki ati umupira uncitse gute koko ati nk'ubu ncitse ute kweri kweri ariko yabibabwiye Rugaje ati wingi za APR niho ibintu byose babyubakira n'ubu araranga yasizanuganije ararangaye gatoya uwatarazamuye cross imwe William Togwimera umupira uterekamo kumba na 28 cyane kabisa match bayencha APR yishyuye ku munota uteye ubwoba cyane abantu badukurikira mu rubuga rw'imikino twabahaye ishusho y'uko Rayon Sport ikina na mbere y'uko tuza mu gice cya mbere twagize umwanya wo gusa n'abaha gato ishusho y'imikinire ya Rayon Sport. Twari twagarutse ko Rayon Sport niba ari ikipe yo gutsinda ibikora ibinyujije hagati mu kibuga. Twabisobanuye muri ubu buryo, twavuze ko umukinnyi witwa Tony Kitoga agaruka cyane gusaba umupira uri hagati ya Likau na Abedi baba bari hagati cyane, akaba ari uzamukana akawushyikiriza rutahizamu. Ku badukurikiye mu rubuga rw'imikino ndabyibuka rwo kuwa kane twagarutse kuri iyi erema mu kiganiro nagiranye na hari ingingo hano muri Zare ya Cote, ambwira ko imyaka 3 yasinye muri Rayon mu gihe azaba agitoza. Ubwo yavugaga Kitoga avuga ati igihe cyose nzatoza muri Rayon azaba yikinamo kandi azanongererwa amasezerano. Niba ubyibuka twagarutse ku kintu cyitwa icyo kugira tusha ya mbere iri siri, tutanga ingero z'aba Iniesta na ba Xavi kuba byibuka bakurikirana mu groupe imikino no kuri YouTube babyumva. Turabona ngo uyu mwana iyo afunze baro bwa mbere ntabwo imucika. Iyo justesse technique, uko kuba ari umukinnyi ushobora kugira controle ya baro neza cyane ku buryo yayifite kuyimukuraho ari ikibazo gikomeye, nicyo cyatumye umupira APR yagiye gusatira irazamuka baro zabaye ebyiri mu kibuga. Ni nayo karita y'umuhondo Kabanga hawe. Nuko ngo Kabanga yabonye APR barenguye umupira yinjuza undi mu kibuga. Ibi mipira ibiri ibaye ibiri kugira ngo APR ikomeze gukina wa wundi uri imbere. Uwo Kabanga yarazanye kuri touchline awusize mu kibuga, Sekiganda yavuye hagati aza kurenza, aza kusunikira hanze kuri touchline, kuko bagenzi bari bafite baro yumvaga nta kibazo cyo kuva hariya mu kiziga muri cercle akaza hano ku ruhande abatoza baba bicaye kugira ngo arenze iyo baro Kabange ahasize. Ya muvuma rero Sekiganda yakoze birasekeje, ava hagati babatse umupira APR kigera muri boxi bawukuye aba defenseur ba Rayon uhita ufatwa na Kitoga. Tusha ya mbere baro ko yarivuye mu kirere, Kitoga yafunze baro ahita yipasa, atangira kwipasa. Sekiganda nawe ari kuva ku ruhande, icyo yakoze yirutse aramusiga. Mu kumusiga cyo kora abakinnyi ba APR barasigaye inyuma, hari washatse kumukurura
amenya ubwenge, ntiyashaka ikosa, ahubwo arwana no kwikuraho baro vuba, ayishyira mu mugongo w'umudefanseri wa APR, ayisunikira Asumani. Asumani icyo yakoze, yakontoreye baro, umuzamu wa APR bari basigaranye ari babiri, aramutega cyangwa se aramuraha, rwose niko byagenze, yamufashe aramugusha, batanga penaliti. Iki gitego Asumani gutsinda penaliti, ndabanza muhereze credit ya 15, iyo ategereje ko umuzamu mugeraho ntashake gutera akamugusha, nabwo ndamuha 15%. Iki gitego 70% nerema yitwa Tony Kitoga, ahantu yakuye baro imbere y'urugo rw'amahina rwa Rayon, akiruka akakserera, akambukiranya umurongo w'abanyamukibuga kabiri, akerimina, agasiga Sekiganda, agasiga umudefanseri, agatanga pasi nabwo neza inyuma y'umugongo w'umudefanseri ku buryo Gardien atayifata kandi ayishyira aho Gardien atari. Birashimangira ko aba batoza wari abahanga. Hari ingingo kude chapeau. Ikindi niba yuka twavuze ngo Rayon Sport iratsindira he, twavuze ngo Rayon nitsinda hagati mu kibuga iratsinda APR. Igitego cyubakiye n'ubundi hagati mu kibuga, wanayibonye nagiye guhagarika kenshi muri match ngakubwira ni urebe movement z'umuntu witwa Gruan Ngong, ndakubwira ngo ntagakina uruhande, we interpreta icyo bita espace. Abakinnyi babiri bazwi muri iyo style Burayi no mukinnyi Dele ari ndetse na Thomas Muller, n'abakinnyi baba bameze nk'agatambyi, wagira ngo nta mwanya yabaga afite mu kibuga.